Yan, dulu. Ah. Tapi ada pertabungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau kamu semua itu. Sama mati nih kotak. Dari Pangkuluk Payung siap sedia dan mau memayung raja. Oh, cuma marun non. Rapat. Buka buahai. Buka jelo. Hapui. Ulang lagi. Ulang lagi. Oh, nak ulang jelo. Kita jelo tokin tadi. Pancel lagi baru pendek. No. Ya. Anong yung bayi-bayi Oh, masuk panggil. Naron. Ah, masuk panggil. Apa ndo panggilan? No. Tadi panggil ndo. Kamu dong be. Buka sana. Pwede dyan nagsinuan. Buroin sa rin. Pwede na mo nakilala siya. Ay, ma. Tanto mapigaw, no? Payak sa sinuan. Sima! Udah pasat terapat itu di bawah. Veterannya jadi kok. Urak tu siamun ni. Masih. Ah, itu. Buat dulu sekali tamrin baru mak. Tadi ada burung nak dia. Bisa sana, tukinjak. Tukinjak terus. Ah, itu. Belum. Oke, turun. Foto. Silakan foto. Media kita shoot. Prabu Adi, ini si Adi. Ro. Papua. Pwede na buno. Oh, pwede tuwa na. Pwede kurang. Olo. Ulangi masabot. Assalamualaikum. Halo, nakang menaik tunaja Guru Nadi Uli Suni Bayo Panguli Marung Artina lalu tapi warna bangunan yang kira-kira laporan kami teman-teman sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidana malu si sang penjabatan yang muka hanggit kuda sang penak boruna. Rupa malum dapat mon boruna di ulu sini bayi pangoli tepere bayi munan. Atau secara ringkas kita rumah rasmi hari mata memidas. Atau senang malam seret tahu tingkat bayi-bayi juga di luar seperti dia. Nah membaca isi timba kahulun abak kali tinggal tukuk. Naraputar semahatan wa'irim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap dinda na wae Langsung benar. Kedongan ibu ini. Obat canang ya, obat canang. Dia. Belum bicaranya, Budi. Oh. Mari. Siap. Bali na dua. Alidi. Masih belum payung. Bisa berapa di ko? Bisa balik. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabta bisa puluh Sabung nuli kami masa tadi Atua sahalani raja nami dilutul raja nami sirna balok Upa suruh kepala di mata Opi raja panisunan buluan di Portigion. Sebenarnya kami jong-jong nison adalah atas nama barutan raja inakinan Konmon bayo-bayo luar di Portigion. Atau menurut keputusan ini raja di bawah nama Tuan Nakinan dari selesai dipakai borungan dia di dot bayo pangoli nakkan dia wan tetapi raya bangunan nakas dot tutu mudah borungan dia di dot bayo pangoli madu tapar saksian bersama injon di tapi raya bangunan atau tapadano jolo ngaro tu son anuan mulak kita set korjor nata boto goni bayo pangoli derati banget saja amuro tu horjo Betul. atau warni bayo pangoli pujaanku harahap gelar Sultan Raja Tagor Harahap. Sekali naik Gowarni bayo pangoli pujaanku harahap gelar Sultan Raja Tagor Harahap. Sekali naik Gowarni bayo pangoli pujaanku harahap gelar Sultan Raja Tagor Harahap. Atong sana dito untuk mopok kita sudah tado mangitiro buat anak ni Sultan Managor Hairil CSA gelar Baginda Daud Harahap. Anak ni Baginda Adil Harahap Abdul Paujan gelar Raja Sambilan. Anak ni Sultan Penusunan Musbar gelar Baginda Armin Harahap. Atong dot anak baru di Guar. Anak ni Baginda Hamonangan Daud Harahap enggak Daud Dahi Dian Harahap Dian Hud gelar Maharaja Bandaro Maharaja Bandaro Rokaya Soleman anaknya Hodman gelar Baginda Boser Nasution. Anak itu Pandapotan anak si Hadijar gelar Baginda Laut. Opat Baginda pas Baginda pertemuan anak ni lang anak ni Iziono. Anaknya si Pauji gelar Jasmilan. Anaknya. Itu sanitain na to ang membuat pertibuat Panusunan Bulu. Ditandatangani oleh Panusunan membuat pertibi. Atong sudah na maradukop si Solkot. Muda isi do banyonyon guar ni bayo pangolion. Lambang niya 3 tahun dot ia manggarari hari jona sadarion. Dot nama raik botadnya nama namar batu saya ini sini sama tua terus ini pememasat kami anak buru di luar tahun udah ada kamu laka beratat pahabuah mutuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai mamangi semua anak buru ini robot tibana Apuan. Anak buru.
Letu bayo mo yun ha. Letu bayo mo yun hapoy. Singgalak na, singgalak. Hapo na eh. Iya. Letu bayo mo. Itu. Aman. Mamang ang hirap. Oh, han, malang suot eh. Suot. Masuk ke suot kita. Bagian apa? Abang ayan, nabrat. Servis ya, terus naik. Oh, laporkan. Pacu lulu alam kita dah. Mana karena alam kita marah di tos. Setengah lagi. Jaki, naik setengah lagi. Begini bang. Itu pegang itu. Ya. Dek. Terus. Sana terus. Kepalanya. Kepala. 1, 2, turun mulut ke Mangolu. 4, terus. 4, 5 lupa yang hubungan kelima. Onat itu culut suara marah. Do bala dulu perasukian. 1, 2, 3 lokal Mangolu. 4, 5 sampai ke yang kelima. 6, itu culut suara marah. Do bala dulu perasukian. Oke. Udah. Aman na Allah. Oh ya na. Assalamualaikum. Habis anak baru. Saya kamu benda besar. Maru mamu. Angkat kari. Kemarin ada botol. Atau berkat kau memanggil. Bal-bal cara memanggil. Sana bal-bal. Ya ada bulu yang di Mora Luat. Mora Luat dalam lagi itu. Bila nak berkat ada Ibeta. Anak koru. Sudah na, amang narap lain sudah ada amang baru naik. Beda anak koru nakin, beda mu. Pokok anak baru sa. Sandok anak koru nami. Oh, sandok anak baru sudah luar dalam. Maju kau tampil maju. Ada bisa kan, kamu masuk. Masuk. Tempat orang nanti. Memangir, sana menurut kata. Udah semanggol payah. Nah, boleh. Betul. Roma. Isi memangir. Si Budi memangir. Anongan ajar dua umur anon molong dong. Apa dan dua won. Coba sawi. Bayong kerja untuk bayong. Mengerti dua ini. Itu kali. Saya ada 2 tolo. At cokot kaduan asuling mardalan. Ada. 2, tolo, 4, 5, 6, 7 ada mar. Doba na rin persukian. Susi atong nga mengerti. Sada, 2, tolo, 4, 5, 6, 7 ada mar. Doba na donok perjukian. Kekuatan eh. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dua di Mora dong. Aduh, paripat, kapan sior mo. Nama juga nama mo. Cari kapan lagi. Moro aku sih ya. Aku lucon niya. At tinadali marasong ko bagi gimana dah. Wala mulu atina. Tugas nomor 2, 5 orang lebih satu yang hati nomor 2. Ada buat minum itu kali menunggu Sultan Raja Tagor. Sultan Raja Tagor. Matuh kembali para sultan pada sebuah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ada tanah menak. Sekaligus nama nato bang di dua tondo Raja Siregar Raja Pangundia. Oh, Allah. Jadi muda raja raja tuh bang Mei. Sekaligus mah Raja Sekaligus. Raja. Atau mana bang? Mana bang? Terbing balok. Oh lo. Terbing balok, orang terbing balok ta? Aman Mei. Masuk. So nero kini dari tadi sampai. Tujuan pindah ini. Tendo. Loh, ini terpayak peraturan itu cup duit. Oh. Sada 2 tolu 4 5 ono pitutulog na naman na wala pitu Bismillahirrahmanirrahim. Sada 2 tolu lele kamu mangulu 4 5 sampai nian manunion rukun na palimaon. Ono pitu cunu coda barado baladonok para sukia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parumain dah berwasibuan songani anak sangat jana diobat kamu tetapi raya bangunanon maksud dohot tujuan nalo bibe pendokona dipangir kamu pangir bale-bale nomor pulungan magtemukur at cuma naik tua hamagabe mangalut ko rasukin asial Betul. baru main mulai hari sadarion tuhamu jolotot anak indon maruba mapar rasukia sebetulnya mudah dipacari-cari amang sita Raja Tagor madung lelek koduk tubagas na ondo pema soduhut waktu na tarbainon naman jadi godang ning roha kemungkinan dihamudut baru main on mapakkalak-kalangin na din na dongon jol sisuat pandan do sisuan dulu bau puku maruba maamang mulai sa atot baru main anak pun sebetulnya hami harap natak lagu nada baru main Oh lo dah. aci buat pesumoni dunia Itulah tu harap. leng lumah aku harap aranang ko harapon tola didokon hampir sarupo dot kepeng lakuna mahonok ko dot parmo anak kondon aro ko marumi botoho do sifat nami harap nanggo pola jami taut konon beti kamu Arina sadarion bison majolo peralihan para cokian nacian maruba mamulasian on Ada tinggal. muda dok piamang nipi muyu na sambor dot parumain mayu biari na sadarion do mana toba namalek kon baga-baga tutun di bulan muyu maruba mapara cokian mulai ari sadarion na pola genjak kata si dohonon muda sabutul na utatap ndon naman jadi botot muyu milas na singamang burwat karay do na makobar niya hinda na marhulit dihata hami boras koris na maparumayan sungunidot anak bilombang ni si Marco Popo oras niat kamu na dua jana turkis tulang niyan magupo duat tatu Tuhan bilehet Tuhan dolo raso kinabarkat sangapi umur napit panjang Oh lo. dihamu dohot parumayan dot anak umak mo di bagas na martua amang madung iteme Betul. nakan mga lehet kot pasu-pasu tutun di badan mo yung madung-adong do di sipira manok na diobolan na disusuk dohot tarugi at yung hobolton di dohot badan mula siyan olo pusto ginjang ni Ari hindahi parginjang behataw Guar, Bang, guar. urang rupina Guar. muda guar muho sadi madung nakin di jon anak borut kandu Mana bang? bayo-bayo na godang isiat pacir pinang sabotul na ako sa imang habang malaku pa na songgop tuba doar narot kamu dot parumain na diguhut anakan nagit diupa sambil manotok kon goar
onakin naman juhun dope Sita Raja Tagori anon napasahaton matuton di badanmu yung hamuna dua-dua parumay anggo harapan namin siyan atas nama natawang di goit haji yaunon haji julpi ulay jolodok kot tu parumay ta si buani marupak kosur-kosur obanot tu porba tua denggat kali rosupat isya porat cogoton dibagi dua ima pangiduan nami atas nama natawang harani dengganmu yung ada saya menet pat isya por kabe bisa dibagi dua on maharapan nami kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kau panggil ya. Horat.